To hani por na kalian jungi kumki nong ilam jong ka abi of Western Jun indan lang ne baru jenas ketri jungi te ngakwa panikan hani por haki atli ki benta kata kalong habi dei bat ka civil solution ka bar kalong alor ka jing pun put bersama ya hani ka second phase te na kalian jungi kum ka Western Jun na kapor sa kapor ila ya pansngo hi gila pakai kubor habi dei bagini civil solution but ila yo hi ban ya kenduru ha ki snem ki olek no but ya deputy chief minister jungi jongga state ke jungi te kene kapor ngakwa sa cisin pat ban pusno pensngap sa sarkar halor kene ka civil solution jungi ka bangila dawa mental laki pau snem handai hadu menta kampat urlang te dene mar ta daw na lian jungi kum kinong ilam jong ka Western Jun tingi kwa ba ka sarkar kan pentrikam no lane kan wanbu no ya kani ka civil solution hapo ka Western riboy ka jungi namar ba ya kani ka civil solution nila don lupa ki jaka ki mala purpose namata civil solution ba nila penbiang ki kot kisla jing kam nagal yang ka Western riboy dorba te dene man ta daw nagal yang jonga ngakan tulang yo emle badon hapo ka sarkar menta ba sesni sotun kumjuru ya ka sarkar MDA ba kadai ban aino mador ya kani civil solution nadu ki por ki bumisuang la dawa na ko por sa ko por andai hadu menta kamurlong de den mat tak daw na kaleng jungi kum ki nongilam jong ka Western Jun ibu ka jingkerpat balak no kumno ka sarkar kadai ban penurlong no ya kani ka civil solution jungi hapo ka ni ka Western riboy ka jungi namar bale namar ngi ba kum ka mairang mencoba kadai solution menta ka yo district te kum ka solution na po mairang no balai ka sakot tamarang hindi banyo ka ba hindi banrak na sang sa patakma ken te dene mat ta daw ngakwa ba kani solution na kantu ya sukar badai banurlong no hapo kini snem swa ka election lom da kumta nagaleng jungi kum kaseng minum klikti ngiyai sakmat habe de ban kumno ban kerpat lane ban bu kaji kerpat sak sukar nak matakan ke solution ha kaju kopor ngakwa ru ban kren habe de bat kene ke jing pendek put pendek sam second phase kabangili iya kilat patai kebor nagaleng chief minister menta ula ya kendu bat chief minister meklia bat sa pendek yang ya kene second phase de mar ta taw ngi nagaleng kaseng ngimkwa asu ba kene ka second phase kajing pendek put sam kan bakla kumbal pendek ha teki MOU baladep mentang ikwa ba kan kajing pendek put besam ka ba second phase menta kan long itnat bat ka long ru rengba kajing menjurlong jong kinong sing ke badan tu ko papo ko boda namar ilong give and take polisi abang ipet menta ka give kam don ka give ngimjuyo long tang kajing tek bai kisim bai na kasam na po melia te dene mat ta taw hakan ka second phase kam long kam dei balong su kumta ikwa bai bakane ka second phase ka dei ban ya strulang kinong sing ki badan ka boda benanta kisim ki right nanta kinong sensal sinong ki badan na tu bodan ya ban bu kajing hilang bagindai ban keli ban tukit ikot isla ki bai dei bakane ka kenda bersiap ke badan ko boda namar bale namar bahakum megini badap ikot isla kidai megilia kumno kila banai sakasam te dene marta kadang makantu lang ya ka sarkar bai dei bakane ka second phase kidai ban le hata kadur ke jing ya sutnar ke jing menjur lang bat kumjuru ngakanturu ya MLMDC jongi kum kajirang konsi bakin ya sulok lang bakin nong sing suam hato ya kane jika la ibit nem ban le sasam kane jika dang ibit nem banwan saminglia te dene mat tak daw nagaleng kum no ilang jong ka abu of Western Jun akan tulang ba kane ka MOU kam dai ban fil kum ba fil ya kita ke MOU ki baladep te kum tang kerpat ba ka sokar kan le kane lada ka sokar kam la ban burti halor kane jingkwa jungi kamot ni nagaleng ka sen ngin priang dale ro